bacnu kolac nekoliko puta. Svisnu pala nekoliko puta. Zadrhtaše ta vješala tanka, ali ne pisnu crnogoraca mlada. Niti pisnu, niti zubi škrimu. Respiri, per favore. Pokušajte drijemati malo, gospodar. Frappe-t-on de l'argent dans votre pays? Pourquoi vous ne frappez pas d'argent? Načita se naš gospodar knjiga, pa je napisa knjige velike, što ih mi ne čitasmo. I ukaza na puteve koje ne putovasmo. Jerbo ne znade smo čitati, jerbo ne znade smo putovati. Đuka!